Majang ringlingi radu kidodanin titiang pare pangrene sinareng sami mangkin lanturan titiang minokadi ring sejeroning carite puniki nguningayang kawendanan jagat Bali dukirin utawi jagat Bali sane kuno dumuna. Wing sejeroning jagat Bali dukirine punika kaenter antuk minokadi Maha Prabu sane kalintang utama utawi kalintang luwih pisan. Jaya Sang Prabu sane ngenter minokadi jagat Bali dukirini puniki boyo jewenten sios wantah hidup meparab jaya panusa. Minokadi purinide boyo jewenten sios irike sane mawaste genah ide panarajon boyo jewenten sios wiaja Maha Prabu Jaya Pangusi punika ring sejeroning enter minokadi jagat dukirin punika sayuwati becik pisan kawendanan linggih hidup.
punika nakaleide jaya pangus ngenter minokade jagat punika sawetara wenten raris encik utawi Cina sane ngrauhin jagat Bali ne punika. Sejroning tetujon utawi tetuak minokadi encik utawi Cina ne rauh punika boyo wenten sios wantah memasar utawi madolan dawa ge punika sejeroning sapengrauh minokadi encik utawi Cina nipunika kesarengin antuk okanyane istri sane ayu asiki punika. Mungguing minokadi pesengan okan bane encik utawi Cina sane rauh punika boyo wenten sios meparap Kang Cingwi ya.